Šule, troje, sad sam ti rekao, Čekaj. A ja vidim. O, leti. Vidi ga, gdje sedi. Vidi kao sidi jebate. Ja. Ne. O ko je tamo? Aj sad tamo do Albanije i nazad, bogat. Nije to tamo Nije do Grčke. Do Grčke će ovo. Čekaj, Ante, nemoj, doli su visine. Šule, zazovi me kad letiš. Ne, evo mamo u Kašteli, ima u Sinju. 500 kuna u tandemu. Instruktori, sidete sa njim, ima manji, ako stravi sine došli, ima manji. Je, Šule, je, samo me nemoj zaboravi nazvat disklecija da te ne traži. Možemo ovako vozat dok... Znam, dok mi god povolja vitar, Dok bogat. termike ima, vitra mu ne viri, termika. Dok ga diže. Samo da malo sunca poviri. Ovdeš. I će to opet odgodi. Samo treba paziti da stine, da ne... U to nema krva. 30 metara. A kako? Čekaj, Ante. Pol glave, momak, nema pol lubanja. I opet neće da pristane. Ma kakvi to, ovo je užitak. Mi smo ovi ludovi ekstremi, ranjenje, ovo, sve živo. Daj! Čekaj, Ante. Eto Ante,